Meda obade ase ese odaye eda sonko se ache eyemua mu piesie na natili na ene magime kunya kese ewo attention TV so a menemo ye de be ya beto adwen mu comment no mu fambra mu share videos ne emaye na munye de be mu like page ne so emaye na mu subscribe so emaye fe mu amu ni piesie megima ba kase ne se ya kunya na metete na mededemu a num se ensem polo a etwagu o man Ghana na mede bremo attention TV so na ene asembe na eda epono so Bokum Banku eba banku ene de yakoda sorry ya attention TV so na mo am ka se de ne ho nsem bram ese okobu football bia nyame nko anka wo kurum de saa ne de nkotu mu ene de bebim na asan ne o twaja adwo chese esu a wo su no ese wani ncho se ye de be ye ka ehwe wadru sisi ye be man bill si ye be man no si ye man no ho de yenim na ensensem efiri ho ba ne yesi ne su a wo su chese aye something which is there pachomo mi enko na ne enkotie embra ene na ye mohwene yenko Bokum Banku na wotwetwe mu ye ka kirem se Bokum Banku ye boxer no ne ho akwakam e wo court ama court no ade no akwakoto police fo kukum na adekuro si ya na ama brakon ampofo ye wura ya wo kirekire mu fa court nsemu no oboyemu na enne so ama sa akopie circuit court 8 ama kwawa afa mejo so what the video no kakra ye boyemu de sisi akwakodre afa me dance last week kra meka say na wotwe mu no na me bo amane say Bokum Banku ene ne ba ene abranti bi enum susu say ne wo pa say e prosper kui ya chewom abakot ko edu aye de abom nyina ne say o makokontokwa enam sa ye so ma Bokum Banku hye obi say onfa pentoa enwo obi ma ode pentoa na wo obi nti ye charge Bokum with abatement say oye kutupa o she obi kutupa say oni sa abone na odi sa abone na Bokum anje ne mfom kwantum o pleading not guilty to charge no na eno na court no remanding circuit court 8 remanding 10 days na enra enofa eson ye enra court na ansete ebra me kopie mu court enra me bisae na ye che me say court no ti mu afọ no leave nti ya hyese ma ye mfa Bokum kura ema nenne nyame ya doma ene ye mfa Bokum Banku ene ne ba no emra ofa ni otoso mienu na ye beka se ye friend prosper queen ono de ne ho akamura nti court edikan issue bench warrant suppose form korehwe no na ye nche no ene ne de Bokum Banku ene ne ba no ebaaye obi ne ba ene ye do mbepie mu e circuit court 9 anope ya nti videos a etwagu no ye na anope ya ebaaye di Bokum bae ofeni pa doma etu ebegu court wo na nya sam keto akra ni nyina ne say omba be support Bokum ebaaye fa asem ne lawyer esre court nse Bokum de obi anim no ye ka Bokum Banku obi anim no Ghana ama bayi Bokum Banku no wahye ase wahye white okay white no do so kakra ho so wa hu no so just water white bi sa na ase wahye jeans no ne buafu ana ne buafu kakra ofa ne buafu se enura na nka se ye de ne ba ena ya fa na manura ena ye de na ba ne eno ne ebufu kakra na ewo ho no ti e fra asem ne lawyer sre court ne se Bokum enipa doma na egu court abonti wonyina Bokum ti no mbae o ma eba beji buru nya akoko o ma eba ji buru nya mu o ma ebe tompa bo ama omoba ebe tonta de ama omba nyina Bokum ene ebe yesa adwuma ne to sre court ne se we su de ye kwakodi buru nya ne ye 20th the court na ama ne be opa ene se buru nya Bokum be kwakodi e wo cells prosecution ne chere say ankaka kakre bi ama America kakre bi no mfa nyom hwehwe mu wie esanse baako adwane nanso otemofo Samuel Bright akwa e chere say we dey serve we sipo we enhye danya yi biasa into obema bill la odema Bokum no ose Bokum nko a 50,000 Ghana cedis onfa echigina mienu enyina nachi echigina mienu no esese ba bia omoche no ewo enkramantem ha Bokum ba nenso ose onfa 50,000 Ghana cedis eno so echigina mienu esese echigina mienu no omwo enkramantem ha into fa ebeka say 50,000 cedis each with 2 sureties each as the sureties no yes civil servants
ama me dwo ni nyina na tsepa bukuom ya na ebeda no so wono no 50,000 na ne ba 50,000 a ka be fi ase papa de tua enti na tse wo hwa bukuom be se 100,000 na ka ne 1 billion na ebia na nim sesei ofa ne sa pepepe enti o kama omienu de ni bom dia 100,000 with 4 sureties o kama omienu ni boma court ne se so be minti so minti o ene court ne de ama wawie de aka ne de eto jewa ofa me no wo ka se eyade a ebusuafo ni kuso ye course pa frefre nkrofo se nkrofo mra emeboa bukom mi fi court wo aba high court no na bukom eguso e wo court wa ye mfa ne nkoya omo wo sisa posi ko ne sanka omo ntwen na omo frefre busuafo ni bi na busuafo ni bi emra enhwe se omo betini na 50,000 ema obi anana court eba court agi sese kare so a ye mfiri ho me samu akwaba e de ba attention TV so de bia me kama sem se ewi ase kokoti no se o ya ade a enyi eno dwendaache hu esa wutwa e de be e de ato ama akirema e wu Bokum Banku afa nkwala wutwe ni wom e wo bukom a mo nso ye de be esua eye boxing ebo na wo ye sa ni ma we na do hu gigi sa ntokwa ni sa ni ma na den na wo ye de be wo tre sa nkwala show ewi ase fa adamfo bibi boa wo betimi aye de be e de abo he se wonim se okotokom ye dry am pa acho sister minua be ma minua ba mi papa maami fa obi asebi bibi e wo ne nsem kakra na wunya asem a wotimi aye de be akunkun edu wachi no akambia aye de be e de ama ye be ma Bokum Banku be o se be na ye de ba be ma no aye something which is that bibi e wo ho hwan kwa na e be san hwan na e ba be kase o mi di mi fie to so me di madwuma e to so se mo hwehwe na se mo ahu na ene mo me de be mo me fa me ana mo hwehwe na se mo ahu na mo mfrɛ me na mo misa me question bi anya de be emfa ho enu ne jadwo ya bra panyi esio no onim se ono a enso se yi nyankopon efiri ho a e wo man Ghana ni oto so ni IGP wo ye kukuti wo man Ghana mu a dampare ebe ma wa de be wakolo lo ma ho so oh hana dampale suma the boys ni go there no ma locate where you are then they come and pick you up nke se omo de woko nti mpa chaw wo ye bibia dwenda ache enwe ene na wo dwen ene nko a na wo de bo bra wa hwa wo be de be beti ni suo wo be di emia se na Bokum Banku adi emia a wo so de tin do kama fo wo he hwan kro ne kwakọ gire na chi amomama ni bill te se ewi ase wo ye bibia hwo wo su ye hwo wachi ani wanim hwe abusuan wo firi mu na fa bo bla wo be ye wo se wo ne magidin magidin we celebrate so mpa che wo na go for celebrate si no bibi to wo mtimi di wachi ana ya sema mi bisawo so mtimi ni wachi di a ka ekosi ho mfantefo nyina mefro ka aigbefuo mefro kwafuo mefro ehafo mefro nkranfo mefro wadamfo no ni celebrate no akra ha na mo jimani no bia befo ne ka de mi pam ho ameka kosi ni se obi afiri ba bia ofiri ya de ba edi ba nkna krom ha ene e beto wo mo ye de mo wa nti wo ba wo bra na waka wachi ba bia ofiri ya de ba e ba ye ena wahu ni oba de ba odo wabra bo ebefa ayemu amu piesie na natile miguswa makunya kese e wa attention TV so e radio and TV presenter e baba na maji makunya na made in dance mu na mije gu what say e oja te say eja ato obi afu ma echi say puka no mija ensem no egu ho attention TV so e amamusa that's na esame show attention TV so don't do things I wouldn't do e yana wa show hu suye no hu de bi abebo wabrabo afa medo eso nyame ena edo pan fa ho entu nipa se bebre na nipa ebedu nyamo erade ene yeboafo makram